So guys rero ugomba gukanda subscribe bikuvuye ku mutima nk'umunyarwanda nyine wese. Hello guys, uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora gukora edit yo kugendera mu ndege kandi biroroshye cyane. Edit yo kugendera mu ndege nk'ingiyi rero. So guys rero kugira ngo dutangire gukora edit nk'ingiyi banza making sure yuko wakanze subscribe, like, share and comment. Buriya njyewe nta kintu kijya kimbabaza. Kintu kijya kimbabaza nko kubona video yaribwe n'abantu 100 ariko ugasanga nta subscribe nimwe yazanye. Biriya bintu birababaza guys. Umuntu urabibona nko gukora ino edit y'inunze nawe nujya kuyikora urabona kuntu iraba yakuvunye. Ariko umuntu akemera akabashakira utuntu tw'ubwenge. Edit yo kugenda mu ndege na kantu k'ubwenge. Ariko yewe ukanga gukanda subscribe. Wenda reka tureke ibya subscribe. Nako reka tureke ibya share na comment wenda ukande subscribe na like. N'umutima mwiza tu. Ku mutima mwiza wanyu kandi nizere ko ubutumwa bwabagezeho. Okay guys rero muri edit nta kindi kintu turi buze gukenera usibye application yitwa InShoot. Niba uri umuntu editing ukaba udafite application bita InShoot warahombye. Ndaza kuzakora na video y'ukuntu ari InShoot na CapCut. Tubanze turebe niye irenze. Ngiye mu video yose nkora nkoresha InShoot nta kindi kintu njya nkoresha. Okay, twaza dufungura application yacu InShoot. Tuza dukora hano handitse video. Dukande kuri new. Nitwamara gukanda kuri new dushyiremo video yacu, nshyiramo iyi video y'indege. Okay. Video y'indege rero ahantu muri buze kuyikura barayisanga muri comment, link yayo nayishyize muri comment ndetse no muri description naho irimo, kandi nujya muri comment no udatanze comment ugiye gutora ino video. Ubwo rero turaza dukanda hano hirya kuri kano kanditseho canvas. Tubanze turebe ni ihe mezire dushaka gukora, ni video ya TikTok, ni ya Instagram, ni ya YouTube. Ariko kano kanditseho 16 ku 9 niko ka YouTube. Tugire gutya tugiye gukora video ya YouTube. Tukande tubyemeze. Okay. Uzi ushake gutya nyine ujyana gutya ubanze urebe aho indege iri mu kirere. Urabona ko yagiye mu kirere indege. Indege iri kubona ko yagiye mu kirere rwose. Ituza muri utu tuntu ushake kano kanditseho sprint murimo murakabona. Sprint icyo kashinzwe ni ugukata none ukatusibisha kanga kitwa delete. Ugakoraho gutya kuri video yawe ugakanda sprint ukatukora kuri kano ko ushaka gusibuga kanda delete. Ubwo tugasigarana kano kantu kari mu kano k'indege iri mu kirere gutya. None tuze ikindi kintu tata dukora. Tata tuze dukanda hano handitse pipi. Pipi abantu bari gukoresha CapCut. Pipi imeze nka overlay. Tuza dukande kuri overlay cyangwa se pipi. Duhitamo video yacu twashutinze gutya. Ugomba kuba wayishutinze gutya. Ufite igitambaro cy'icyatsi cyangwa se cy'ubururu. Ukikamera uri kureba inyuma, bakagukamera mu mugongo. Nibwo uri buze kuba wakora edit yo kugendera mu ndege. Uri ku gitambaro cy'icyatsi cyangwa se icy'ubururu. Kirazira ko wajya ku gitambaro cy'icyatsi wambaye imyenda y'icyatsi. Gutyo ugomba kwambara imyenda idasa n'igitambaro ugiye gukoreraho. Tuza dufate ino video yacu iri ku gitambaro. Tuze dushake kano kitwa crop. Turebe nimba hari ahantu hadakenewe tuhakateho. Kumwe murabibona nka hano hejuru harimo haragaragara ibikuta by'inzu. Ubu rero birabikuta ugomba kubikuraho ugomba kugafata ukamanura nka gutya ugasigaza hari igitambaro gusa. N'umuntu urabona ko ari muremure naho ukamugabanya wenda ugasigaza nka hano mu mifuka gutya. Okay. Ubwo nta kindi tugiye gukurikizaho, dukurikizaho iyo bita content abantu bakoresha CapCut. Content ni nka remove BG cyangwa ni remove BG. Tuze duhite dukanda hano hirya handitse chroma key. Hani iburyo kuri chroma key. Ubwo uraza ukure kano kaziga akangaka ukaryana uragakurura ukajyana iburyo gutya. Wamara kugakurura ukajyana iburyo, iyi mirongo hasi urabona ko yongereye.
uraza uhita ukurura uyu murongo, urabona ko hano imibare igeze kuri 30 na kanga, ukurura ugeze 100%. Uhita ukurura ujyana iburyo ugeze 100%. Urabona ko ryabara ry'icyatsi, noneho cya gitambaro cyari kukibona, nta gitambaro ubu ngubu kiriho. Playing noneho turebe ukuntu irabimeze. Urabona noneho ariko kugira ngo aze yegere nka hano ku ntebe, kugira aze yegere intebe, urabona ko intebe itameze nk'aho yicayeho. Tugiye gukora uburyo kirere turakora akayicaraho. Ubwo turahita tuza gutya, dufate iyi video yacu ya pipi tuyegeze nko ku ruhande, dusigarana aha ngaha honyine harimo indege, tuhite dufata screenshot. Wamara gufata screenshot tuze nanone uze kuri ni shoot yawe, ube wayidownloadinze guys, ushyiremo ukora handitse foto, ushyiremo ifoto yawe. Utakora kuri video ushyira handitse foto, uhitemo ifoto yawe, uhita ukora kuri canvas, uhitemo inoze ya YouTube, tuza kuri crop, kuri crop yihorere. Uhita tuza kuri content nanone, ngira ngo content mwamaje kumenya iyo ariyo, imeze nka remove bg yo kuri content gutya. Urabona hahita hasigara hameze gutya. Niwamara gukora kuri content noneho uratuza ukuri kuri kano kana kangaka, niwamara kugakoraho uratuza kuri uyu murongo wo hejuru. Uyu murongo wo hejuru icyo ushinzwe ni ugusiba. Ubwo iyo ugabanyije gutya, ubugabanyije agaturuzi, iyo ugize gutya uri gukoresha uruturuzi ari runini, agaturuzi none nta kantu uri buze gukoresha usiba. Noneho kahita nkwereka nk'urugero, urimo murabibona hari hejuru mu nguni ukuntu ibintu ndimo ndabisiba. Murabibona tugabanya agaturuzi, ubu uri kubirebera hari hejuru mu nguni, ukaza ushakisha aho urasiba, abira byose ukabisiba. Komeza usibe, dusigarane kari agatebe konyine, turasigarana agatebe k'umuntu araba yicaye. Murabona ko guys rero dusigaranye ka gatebe gusa ngaka hano. Ubwo rero turata tuza tuvivure, tuhite tuza dukande hano handitse expand hariya hejuru kuri export, ifoto yawe exporting. Niyamara kujyayo rero uhita ugaruka wongere ukande hehe kuri video rero wakoraga, urabibona yayisize hano ku mwanya wa kabiri, niyo iyi ngiyi uhita uyikandeho. Wamara kuyikandaho rero tuza ya video wongere uyegezeho, wamuna agaruka mu ndege. None ikindi kintu tugiye gukora nanone, urongera ukande kuri pipi yawe, uhita ukanda hano handitse foto, uhita uhitamo ka gafoto kawe ka yane, kwera ukuntu agatebe gatoya nyine uzuminge kabe kanini. Kazuminge kabe kanini. Nabibonye ko none intebe yamaje kugeraho. Intebe none yayigiye imbere, murimo murabibona. Igezemo hejuru ho gatoya. Urabona ko intebe noneho yamaje kumujya imbere. Uhita ukurura kano gafoto k'intebe ukoze kuri utu tuntu. Abantu mu editing murabizi ukuntu bakuru baba editingira kuri WhatsApp nako kuri CapCut cyangwa se
WhatsApp nari nzanyemo sinzi niba editinga koko, ugakurura nka gutya ukaringaniza na hano y'ifoto igera. Yango mwabibonye guys, rero ugomba gukanda subscribe bikuvuye ku mutima yewe nk'umunyarwanda nyine wese ugakunda bagenzi bawe. So murimo murabyumva ko nawe ari kutubwisaba gukanda subscribe. Niba koko nyine nawe umutima atari mubi cyane, kanda subscribe. Nurangiza bituze ufate hano abantu bagarukiye ino video hasi y'indege, hari aho wagarukirije, kuko video y'indege yo ni nini, aho akavideo kakagarukira witukanda split nabwiye ko ishinzwe gukata direct gasiba, witukanda split ugakate, witukanda kuri direct ugasibeho, usigarana kangaka gatoya kangana gutya. Ubu ngubu urabibona neza ko ari mu ndege. So guys, rero ugomba gukanda subscribe. Okay, nurangiza ubwo video yacu irarangiye, ituza ukureho yino watermark cyangwa se yino ads ya InShoot. Uraza ukore kuri kano kantu kakayigisi kari aha ngaha aka, ukore kuri kakayigisi, witukanda hano handitse free remove kugira ngo dukure ira watermark cyangwa se ira logo ya InShoot. InShoot mbibutse ko na internet igikoresha, ikoresha ubuntu ntabwo igikoresha internet. Ubwo turata dukanda export video yacu tugira tu exportinga. Okay, mbere y'uko rero, so guys rero banzu kanda subscribe, like, wenda ibyo byashana comment tubireka, ariko kanda subscribe ndetse na like. Ciao ndabakunda cyane.